Wadla ke Jela Meghalaya ke dan hapeng Shibun ki kendrum kendram. Mentapat lapau perthai piang ba ke jing shalan bea nyu do yong hakane ke Jela kadang yat, bat kene ke lapau hadian ke jengkela jong ke trok ke belakit udo yong ha ke surok ba National Highway Behendrio hajan kisnong khat pramer haswa ban poi ke bernihat police outpost ha ke distrik Riboy. Kumbali ojengkip megi pudet laong ba kene ke trok belakit udo yong ka bedan number AS not UAKC Henriu UA Prapra. Kala kelah kepor kendai steng ie hakamiet jong strik unai luar batang mare yo jengtip ki pulet kilelet marmar skane ke jaka balap ru bagane ke trok kala kit umba khat san ton udoyong nrei unongnya jong ke trok ula phet krat no nagane ke jaka la pentip ru bagi pulet ka berni haut outpost kila ujor ke jahar kumjo ke sumoto halor kane ke jingja khamtam lor ke jingkit bi anyu udoyong bat ke jing phet unongnya kumjo utrai jong udoyong balakit bi an kadangnya caprang. Nakaliang ka Confederation of Riboy People Riboy District lengba uba Shining Kentala penan secretary baru bakit dor maulong presiden ke Umsning Circle kumjuru nakaliang ka hito. Kila penrem jor halor kani kejing shalan bean yu doyong agane ke jela. Haga ba kila kentok jorru bayak ni ki kambean la abani dan ketilang ngado ki he sarkar jela kamtam ki menteri ke sarkar MDA. Nakaliang kini ki artli giseng kila dawaru bagi pulit kini ban penlong ya kejing toket ke batikena halor kani kejing shalan bean yu doyong. Bat ban penpau pat ba ikti kemudian keti hakene ka kamshalan bean ya udoyong. Confederation of Riboy People sior pikok ngilawan nang ne ban urip masdep ka kubur na ka circle arpumer ne masih keduk marmar ngilai kendu bat ba barsulfoni gi ginawan her udut sindi sapo kat pramer bat ngilai ba ya gede ka truk kepala kelang ne bat ai ka bas ngolongo ini ba nakalian juga government bangi ini nak kapor sekapor baki ki pat isu ya uduyong baki nong man pelan rai ini lengo pat balai ki duyong kiat man kemit nakalian jungi ka Confederation of Riboy People ka kop gi don ka jut kya ka ba ka bujur ba alor kani ka jing le jong ka sarkar Meghalaya jungi kila se kadon ke sa lendat ka ba ngilap dong ma kadai ka corruption ka ba ngiong ba ngimla pentit ba ya kadaga ka jingle jugi sa lendat yo sa kadai ka corruption jugi belai ba ki duyong kilat hakini kipor nemar ba naka sarkar kila isu ba ya ki duyong ya dumta ya duyong kipat belai la ta belai ka sarkar Meghalaya jugi yo sa kadon ke ba nakaling jong ka police department kum dam sai kamera mulai berniat ya saya kadang ke sendat mana kalian cuci ki corruption kum ki ceget ki pollution department yang ka sarkar bagi lak corruption ini ngintip kan no ki siam ko wai ke truk bagi pelaj kene ni makmat kene ke truk ki pelaj manda bakal kelane darakam kelar ngintip radu mata ya kene ka kali nak kalian juga pernah jur ya ka government police department ki pelaj kini ki kali nomor kide ilegal kum armor nakalian juga kop ngi premjur saya ke sarkar bala nakalian kami saya nakalian juga kop nang nes kemat ngin nyelek bangin buden benuat susu mana ban pelan ya udah sedai ki minister dai ki police department ki babam tu ki ba corruption ki ba bam bisa ki bala ban pelan ya kene ka ya kini ki kam armbar kali diong nomor ba naka government ni kimpat isu ya ka kali diong